खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिब ख्वाई पुनमपु अहानबद खेत्रिमे मोनिंद्रोन तराम नोकजरी ngasiगी मरुइब पाउ मणिपुर दा होकिबा पुंग कुनमरीदा नौना मियोय तरामरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेनखरे मियोय अनिना लाइचक असना लेखिद्रे पॉलिटिक्स तौरिबा मी अदुना अमोट पतरुपदगी पॉलिटिक्स पु मियामना अमोट पनी हनरिबनी बॉम अमदी नोय मरु थमजिलमबु यारिंगदब पुंगदोक्तुना वाकन मिफम फमखरे हौजिक ngasiगी मपुंगेबा पाउ अमुक लोबिरसे मालेमदा कोविड-19 लाइचत मखाताना संदोकलिबसिदा मणिपुरी ओइना हौक्यो पुंग कुनमरीदा मियोय तरामरी नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेनखरे मियोय अनिना लेखिद्रे पुंगफमसिदा अपुना मियोय लिसिंग मगा चामरी मरफुद्रा मंगा कोविड टेस्ट तौखी मदुदा मियोय तरामरी पॉजिटिव ओइखिबना ngasiगी कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.8 लेखि स्टेट असिगी ओइना कोविड लाइचत संदोरपदगी ngasi फाउबदा अपुना मियोय लाख तरामरी लिसिंग कुंथ्रा मापन चौम निफु मापन कोविड टेस्ट तौखरे टेस्ट तौखरब सिंगी मनुंगदा मियोय लाख अमा लिसिंग कुनमंगा चामंगा निफु मापन ना कोविड पॉजिटिव ओइखरे मियोय लिसिंग मा चमापन बरफुद्रा निथोइना लेखिद्रे ngasi मियोय कुनमाथोय कोविड नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी अपुनबा कोविड रिकवर तौब मी मसिंग लाख अमा लिसिंग कुलुमदोय चनी निफु माथोय सुखरे हौजिक एक्टिव केस तमियोय चहुम 13 लेरी मणिपुरी ओइना कोविड नाबा फबगी चांग चादा 95.3 यौरे लमदम असिदा आईएलपी चना रबसु मसिगी चना कांगलोन सिंग निंगथीना इंप्लीमेंट तौदबगी मायोक्ता जेसी आईएलपीएस की थौमी सिंगना ngasi कैसामपाट लेमजम लेकाई कम्युनिटी हॉल दा वाकन मिफम फमना होनबदा पुलिसना डीसी परमिट याउदी हाइदना थुगाइना होनकी लोइना नाकल अनिगी मरक्ता मुंगना बथोखरे मतुंगदा जेसी आईएलपी की मिहुत खरा डीसी परमिट लौरब तुंगदा वाकन मिफम चतकी वाकन मिफम मदुदा सरुग याखिबा चिटुवागी पूर्णिमाना फोंदोखिबदा हौजिक चनरिबा आईएलपी की गाइडलाइन असिदा तोंगान तोंगानबा अवार्डपसिंग हापचिनबियु इंडिजिनस पीपल मसक ताउ बेजियर हापु हाइब्रिड चंग मतम सांगना तक्सिनन लाक्लबसु ताबिदबदगी ngasi खोंजंग ngasi लाकपनी आईएलपी चनरबसु मसिगी चपचाबा रेगुलेशन अमा चटनबंगमदबसि लाइबक थेबनी अथु मतमदा अवार्ड अपासिंग असि हापचिनदबदी लमदम असिगी सीएसओ सिंगल लोइना अकन खोंजंग क्या संगसिल लगनी हाइखे कक्सिंग एसी असि हिरम कयादा सोथरे लंबी थोंग अवार्ड अपा कयाना थल्ले हाइना मिरेप ओइनब थौरांग लिबसिंगना लाउ खोंगलिबसि एसी असिदा चही 13 मियामगी मिहुत ओरमलबा हानगी एमएलए ना मियामगी याइफनब तरुमदबदगिनी चही अमा फाद्रिबा एमएलए अइंगोंदा ताइनफम थोकते अइना एमएलए ओइरकपदगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि मफम सिंगदा पाखत लगलिबा चाकोट थौरांगी थबक सिंग असिना हाना मुन्ना खंगबिखो हाइना कक्सिंग एसी एमएलए मयालम रामेश्वर फोंदोखरे ngasi एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंथंगना कक्सिंग मखा लेकाई नाउदम परेंगी कैथेल मचारोम थंगबा लंबीगी नौना साबा थोंग अमा संगाबगी थोरमदा एमएलए मयालम रामेश्वर महाकी वाफम असि फोंदोखिबनी एमएलए रामेश्वर मखा तानहाई पॉलिटिक्स तौरिबा मी अदुना अमोट पतरुपदगी पॉलिटिक्स पु मियामना अमोट पनी हाइनरिबनी मरमसिना अइखोइना अचुम्बा असेंगबा पॉलिटिक्स तौरबदी कना अमतना पॉलिटिक्स पु मोली हाइरोय पॉलिटिक्स हाइबसी मियामना पांबा थबकसिंग अदु कांगलोन चुमना पुथोक्तुना थबकतो ओंथोकपा अदुबनी एमएलए ओइबा चही फाद्रिबा मतमसिदा कक्सिंग एसीगी मियामगी दमक चप मानबा मियेंग येंगदुना अना लायंग लंबी थोंग इसिंग एजुकेशन स्पोर्ट्स अमदी कमर्शियल नचिंगबगी हिरम कयादा कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी याइफनब पाखतख्रे मखा तानसु पाखनब सेम सारी मियामना मखा महाकपु नुंगसीबिदुना तेलो मतम खरा असिदा महाना तौरिबा थबक थौरम सिंगबु खंगबिदुना अमुक अन मियामगी मिहुत ओइना थागत पिरबदी कक्सिंग एसी असि मणिपुर खक्तनतना इंडिया गी मनुंगदा मियामना तमजनिक फम ओइबा एसी अमा ओहेनब होनगनी हाइकी
Naudum Pareng Development Committee na sinduna pangthokki banga sigi thong sangabagi thorum aduda Manglam Ramesor MLA Kaksing Esin athoy mitung Naudum Pareng Development Committee ki President KSS Nandabir Amadi Lekai Hal Oriba Singna Thorumapu Sing Oina Saruyaki ngasi vote lepkani haina intending candidate Oriba Singna Kaching Kendrada adugi thabak tu taudri lau wasing yadu taudri lambi thong admaina condition da lay phangna baising phangde harisi sahi tarahum doi makhai MLA or mesi kanana noba mahanga torum dabagi natraba sahi amaga amada koina tauri ba thabak si kari no hain appreciate toba sahi tarahum doi makhai torum daba MLA gi marando sahi ama or MLA da sisi laga yaroba praja apangmana teba gyan taraba praja ne Kaksing Kendra Manung Chana Ladiba, Irengman gi polling 37/1 da Hana BJP da Yorumba Ima Ibel Chamaromna, ex-MLA Y Surchandra Singha da Sogol Pagi, O Pagi Achamba Thorum Ama, Pangtok Kibagalonena, Nupi Singdugi Oiba Self-Help Group Ama Sembagi Thorum Ngasi, Irengman Turel Mamang Matak Makha Lekagi M. Ratan Singagi Yum da Pangtok Kre. BJP dagi Nauna Changlak Laba Okram Sundari Kauba Amana Pongdolak Kibada, Kaksing Kendra da Housing Oiba BJP MLA Sina Awan ba Purakli Haribasi Purakli Adubu Purakli Awan Basi Prajagi Chaktung Watna Piba Lomida Darkar Oiba Har Matam Chana Pangan Bidaba Prajamiam da Oida Padaba Hajin Basi Oirame Maramasina Prajasina Section ba Matam Oire Prajagi Khanba Asengba Luchingba Natraga Miu Khanban Matam Oire Khanlak Padagi Bud Asigi Prajas Miamna Kanaraga BJP Thadoktuna Honorable ex-MLA Bu Sagulakpani Haina Fongdokki Ngasi Thorum Aduga Mari Lenana Y Surchandrana Mahaki Thabak Thorumda Thadabiduna Nauna Chanlaba Miyoi Singbu Ikai Kuno Utladuna Mana Fongdokibda Ngasi Manipurgi Samaj Asida Ima Ibel Sina Hiram Kayada Achauba Thaudang Loduna Lakli Yum Ama Panbadasu Chada Humbadra Romdi Nupina Achauba Thaudang Yare Maramasina Nupi Obi Singda Financial Sound Mapung Pana Uhenbi Batai Nupi Singi Economy Pazana Paraba Matunda Chakol Laba Samaz Ama Oigadori Bani Nasi Mahana Self Help Group Asina Mato Mapung Pana Tauraba Matunda Mari Lenaba Office Ta Register Chingba Toksinduna Lengang na Matamgi Pirakpa Kudung Chaba Sing Lahoduna Skill Amadi Unskill Oiba Dub Saba Achar Saba Candle Saba P Sabana Chingba Kaya Toduna, Equigi, Socio Economic Pium Pagat Nabahona Minasi Haina, Apple Toki Tormasi, Loshilakpada Ima Ibel Singi Oiba, Achamba Kudol Potsu Piki Kakching Uyokching the Ladiba, water supply is Singkapam Oiriba, catchment area gi Sengmai Turel da Ok Asibani Taudun Lady Haiba Pau Kangbadagi, Equigi Pauminum from the Actina Chatun Yangsil Lubada, Sengmai Turel Dagi Kakching water supply is Singapam Hek Mapada Asib Ok Ani Taudun Labor Tenaki, Housing African swine flu na Ok Amadi Yen Nganu and a Chingba Narakpadagi, Muibada, like Assis Handora Katra Habagi Pinaba, Living Ada. Miyobagi Hingbada Kwadi Maru Oiriba Sing the Asigumba, Tong Chataramba Asi, Mari Lenaba Authority Yangsin Biduna, Tungda Amhana Taudana Tabak Torum Packet Pagi, Yamamak Tangai Fadabalay. Loyana Praza Miamnasu Asigma Tong Asi, Tatabiri Dabani, Todo Asigma Tanga, Equi Paumi Dagi, Paudum Ama, Tamina Si. Ojok Dimak Asiba Asina Maram Oiduna, why Akoi was Madam Namkin Madanatana, the Akoi Tangasana, Sing Sinkapam Oriba Zagasida, Sing Sinkalu Matamda, Koida, Adukimatic Lena, Pola Kadra Havasi, Yam Saurba, Bana, Hangbayaraba, Katsing Pazasina, Hangbayaraba, Wahangamore, Turin Kununda, disposal Tonabagidamata, Pataudi Langtopa, Adagi Ok Asiba, Yen Asiba, Asigumba Langtopa, Sitobigan Wahidana, by Miang Mufunda, Ozelasi Pizari. MPCC की वर्किंग प्रेसिडेंट ओइरिबा MLA के मेगासन हन हाइक्रे हौकिबा इंग्लिश नि तारामापन की लोकसभा इलेक्शन दा
अंद्रो केंद्र की नोंपोक केथिल मानबिदा लेबा पोलिंग स्टेशन अमदा कांग्रेस की मियोय अमता बोट थादा हनखिद्रे इलेक्शन एजेंट फमन खिद्रे हाइबा कंप्लेंट अमा लाकपदगी हाइबा पोलिंग स्टेशन अदुदा चलुबदा पुलिस पर्सनल अमा येंगदुना लेरंबदगी हाइबा पुलिस पर्सनल अदु थबक फजना तौदे इलेक्शन कमिश्नर वकत कनी हाइरुबदगी इंग लिसिंग तरामापनि एप्रिल दा एमएलए मतक एफआईआर अमा पांदुना लाकपदगी लोअर कोर्ट की हौरगा हाई कोर्ट फाउबा चथरकिब अदु सुप्रीम कोर्ट योरपदगी सुप्रीम कोर्ट ना हाइरिबा केस असी स्टेट तौरो हाइना तारखिब राय असी माकी मैकेदगी थागतले अदुबु हाइरिबा केस असी के मरी लेना हौजिक एमपी एंड एमएलए की स्पेशल कोर्ट आई सामक समन तौरकले वाफम असी ngasi नुतिल कांग्रेस भवन की रिसांके सिंह मीडिया सेंटर पांगथोकपा पावगी मिफम दा मान फोंदोके बनी मान मखा तारदुना अहान तौरुब थब असी लेजिस्लेचर अमा ओइना कनागुम अमतना फुकिब अमतदा फुकिब लेते पर्सनली नुआइनदबसु लेते चुमनदगी पुलिस पर्सनल अदु मथौ तौदे इलेक्शन कमीशन दा योहनगनी वोटर सिंगी राइट मत पीरे हाइरुबगी दमक अदुकी मतिक हरासमेंट पीरे सही अनि हेना होम डिपार्टमेंट महाकु हरासमेंट पीरे बसी लाइबक थेबनी ngasi सरकार असिना इचम चमना साधारण प्रजा जर्नलिस्ट कया सोशल मीडिया दा सरकार असिगी मायोक्ता nganglubagi अदुकी मत हरासमेंट तवी मसीदी एंटी पीपल ओइबा भारत की संविधान द पीरिबा फंडामेंटल राइट्स अदु वायलेट तवनी मरमदुना लेजिस्लेचर अमदसु असुक यामना हाई डिग्री लेवल दा हरासमेंट पीरगदी मिशन प्रजासनेदी करी ओरमगनी मसी डेमोक्रेसी चटपा लेपाक अम ओरिब्रा भारत के नागरिक संग पीरिबा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच पीरिबसी वायलेट तवनी इलेक्शन दा नंफु हाफुदा तौनब होनदुना मसा मसाई वोटिंग राइट फंगंदा भाइबसी इलेक्शन अदुदा अफबा रिजल्ट लेरोय प्रजा की ओइबा सरकार अमन लेबा ngमलरोय हायरदुना लुपा करोड़ की ड्रग्स सिंग फाब द चेनरीबा एमएलए सिंगदी फाब ngमद्रगा असिगुम इचम चंबा वोटिंग राइट फंगनबा हायरुबा सिमक्ति डेमोक्रेसी चप्पा लेपा अमगी तफुम थोक्तबा थबकनी हाइकी इम्फाल सिटी दगी किलोमीटर अहुम मरी खक चलग लेबा नावरिया पाखंग लापा केंद्र से चिंगनुंग द लेबा केंद्र अमगुम थगनबा तोती इसिंग मपुंग फाना पिथप ngमद्री लमी थोंग अमत मपुंग फाना सेमीबा ngमद्री साखनबा होनबगी महुत्ता अंगांग सिंग सेंगलेबा स्कूल तरेट मुथत खराबा केंद्र से लुचिंगखिबा सिंग थाजनिंगाई लेते स्कूल मुथतपा महिरोई मांगनबा लुचिंगबबु अफाबा कौगद्रा हाइना एमपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी सुबा लाकदोरिबा तरानिथोई सुबा जनरल इलेक्शन द इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइरिबा डॉक्टर एस मनाउटोन हाइख्रे वाफम असी नौरिया पाखंग लापा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी 21/44 फुरामखोंग सिंधुना लांगथबाल फुरामखोंग कम्युनिटी हॉल पांगथोकपा 1 डे पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का मरी लेना चीफ गेस्ट वारोल ओइना डॉक्टर सोराइसम मनाउटोन हाइखिबनी माना मखा तारदुना लेपाक ngakpasu heitaba kayana ekhoi mihut oina thagat lubadagi hiram khuding makta sothaba oiramani luchingbo oiba heitraba singna karigi luchingbo oining libano hangladuna masagi kendra phawbagi chawhat thawrang phawba segatpa ngamdriba kayana leipaki ngamkai amadi apspa gi matangda wajaw ngangliba sing asigi wafam thajabigenu school mothatpa minabu kari afaba thabak tawrakani hairaduna mihut oina thagat khraga चेंग चीनी सर्टिफिकेट येंदुना लेरे हाइना फोंगदोखी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की हियांगलम एससी दा मिरेप ओइनब थौरांगलिबा सेंगमाइजिन खुनौदगी नोमाइटेम संजयगी युमदा ngarang sakhangdaba singna hand grenade amadi nomai maru mari thamjilambbu yaningdaba phongdoktuna ngasi seंगमाइजिन thongkhongda miyamna wakat mifam phangkre सेंगमाइजिन की मेरा पाइबी सिना सिंधुना पांगथोक्खिबा ngasi wakat mifam aduga mari lenuna wakat mifam aduda saru yarambi thonawjam chanu ayang leima kaubi ima amana phongdorakpada lakadaruba tarani suba manipur legislative assembly election da hianglam SC da mire poino chongthorakliba nomaitem sanjagi yumda bom amadi nongmai maru thamjillamduna miyamda aki akhang pibagi thong asi सेंगमाइजिन की मियामना थमोय सोकना यानिंगदे संजयना भोट लेपकनी हाइबगी अकी अकंग पीरिब्रा नत्रगा महाक की लनायोइबा नुआइनदबा लेबगी बॉम असि थममलिब्रा हाइबगी मियामदा चाउना चममनबा फावी बॉम असि कनागुम्बा लुप सिंगना थमलंबा ओइरबदी करी मरम गिनो हाइबदु मियाम खंगना मेदाय खुथांगदा सेंगदोक पिरउ
Wakan mifam aduda miyamna Nomaithim Sanjay gi yumda bom thamjilamba yaningde N Sanjay da kihenba yaningde mirakta bom thamjinba yaningde election free and fair oina pangthoksi aikhoi khuding makna Sanjay gi damak lepli pangda mi khaktana khulagi mapal tangbani bom na mi gi thamoi khudum chanba ngamloi haibana singba wafam thaba play card sing paiduna kholaw kya su lauki Amaramda Sanjay gi yumda thamjilam kyo hand grenade adu Manipur police ki bomb disposal team la na lokot laba tungda ngasi ayuk pung 13:33 rom tarakpada Buffalo Farm manakta asoi angam yauduna pokhai handuna mangan khre hairi ngasi nungthil Jiribam gi Babu Parada leiba PWD gi guest house the leadership and the participation of persons with disabilities towards an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world pandemic the International Day of Persons with Disabilities ki thorum Handicap Rehabilitation Organization HRO Jiribam nasindana mapung phana pangtok kre pangtok kiba thorum aduda ex MLA A Biren Singha Zilla Parishad Imphal East Badur Rahman Jiri Development Organization JDO Jiribam ki President N Sadananda Meitei amadi Apunba Jiribam Meira Paibi AJMP ki President A Susila Devi na mathang sina Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruyaki Imphal East ki Andro Kendra Manung Chana Yaripuk Tulihal da Leiba Azad Higher Secondary School gi Hanadagi Oza Watul Leiringeda Oza Ama Amuk Transport Tauba Yaning the Pungdokta Nangasi Mairu China School Gate Mamang the Wakat Mipam Pamkre Mairu Gilup Amasona Education Minister that memorandum Amasu Pisinduna Wakat Lagani Hari All Manipur Muslim Students Organization Amaso Yaripok Branch Mapung Oiba Tawang Logduna Pamkiba Wakat Mipam Aduda Saru Yarduna Amaso Yaripok Branch ki President Githau Puriba MK Samin Khan na Pungdoropada Haukiba December ki Tang Tareta Education S ki Joint Secretary na Thopa order ki matung ina Azad Higher Secondary School Yaripok ta Physics Department ki Oza Oiriba M.G.10 Singabu Transfer Tok Thokpa asi yaningde Housing School asigi Lairiba Oza Watuna Awatpa Oza Sing Thabi Raknaba Hajaringai Asida Oza Ama Amuk Transfer Tok Thorak Liba Asimak Mairoi Singi Oina Yamnamak Labak Thibani Housing School asida Lairiba Mairoi Masing Asi Chatre ni Aduga Oza Masina Subnagi Kunipan Kaktani Mari Lainaba Authority na Pung Kunmari Manungda Transfer Torib Oza Hanjin Hanbaga Loinana Atai Walib Oza Sing Thabirak Naba Amaso Yaripok Branch na Mairui Sing Amadi Mairui Sing Mamam Pa Singa Loinana Mari Lainaba Singi Puling Sing Sinjari Hainasu MK Samin na Fondor Niki None Battalion Assam Rifles na 22 Sector Assam Rifles amasung Inspector General Assam Rifles is ki Mijay Makhada None District ki Nungba Village da Syntax Tank Nipanjan Thokre Manung Hanjina Leiba Mapung Singi Socio-economic Pibam Pagatanaba Amadi Local Singi Darkar Orio Polam Sing Pibagi Saru Amu Enangasi Sing Hamlu Water Tank Sing Adu Yantok Kibani Assam Rifles ki Civic Action Program Adu da Nungba Village Authority Mioy Sing Su COVID-19 ki chana kanun ngakna saru yaki Bharatiya Janata Party BJP Churachandpur Mandal na sinduna 58 Churachandpur BJP Mandal gi apun mifam amanga senungtil Churachandpur gi Jenhang Lamka Community Hall pangthokre mifam aduda Union Minister of State Election Co-in-charge Manipur Pratima Bhaumik Jauna Tuan Lekai degi lakpa nupi sing 58 Churachandpur AC gi makhada leba Mahila Mandal gi mihut sing BJP Churachandpur Mandal gi District President District asida leiriba Tuan Mandal Singi Luchingba Singhu Saru Yaki Tharum aduda Wangang Union Minister of State Pratima Bhaumik na Prime Minister Narendra Modi na Luchingba Government na Lengak Leiringai sida ekoi miyam lairiba singbu sagwana bagi damak Tuan ba scheme sing haibadi Lem na chak thongnaba gas amadi lomi singda sel gi tengbang kaya fangan bire aduga loinena Ayushman Bharat Haudoktuna Lairiba Singbu free da Layengba Pangale Hainasu Pongdoki Education as Department ki Makhada Matam Sangna Takpi Tambibagi Lamda Katoktuna Laklaba Graduate Post Promotion Cab the Rules and Regulation Nasu Yaraba Qualified Orba BA MA Senior Primary Oza Singbu Department Asina Matam Chana Promotion Process Tobidaba Matam Sangna Nam Sinduna Tambiba na
सेनेर ओजा सिंगी पुंसीदा निंग कायबगी चैथिंग फंगनबिरे मतम सांगना सही कुनिपान कुंथ्रा सर्विस तरुमलबा सेनेर ओजा सिंगी पुंसीदा प्रमोशन मसक खंगदना निंग कायना पेंशन चटकेबा सीखेबा हाइबसी ओजा सिंगी पुंसीदा लाइबक थेबनी हाइना ऑल मणिपुर एलिमेंटरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन एमएसता कक्चिंगी मैकेदगी थोरप चेरोल अमन फोंदोरकली चेरोल असिना मखा तारिबदी एजुकेशन एस डिपार्टमेंट ना हौकी बच्ची लिसिंग तारनिपान की दिसंबर थादा पांगथोक फम थोकपा प्रमोशन डीपीसी प्रोसेस मतम चाना पांगथोक पीदना नम सिंधुना थंबीबा मरम चादे हाइना ओजा सिंगना डीपीसी तौनबगी नोटिफिकेशन थोकरगा ngasi phawba DPC pangtok pidana leire nakal amaramda department asina junior singi thabak ta hena thawai yauksin ba senior oja singbu thawai daba junior sing senior gi mamangda pukatnaba honorable haibasichu wahang ohelle marmaduna matam sangna oja gi sinpham da wajar labo senior oja singbu miyoi bagi minungsi yengbiraga election code of conduct laktri mamangda DC pangtok DPC pangtok piduna order thokpinaba MS ta kakchingna chief minister amadi education ministry puning changsil lakni district congress committee kakchingi vice president gi thokporamba kakching wari khulapum lekai tengki paringdagi mayalamam thoiba singana ngarang December ki tang tara humdoi poinu gi tarani panba nitauka ba nimitta ikhang khanghodana lekhidaba awab phungdopgi mefam amangasi block congress committee kakchingi office ta pangthokre awab phungdopgi mefam da block congress committee district congress committee block mahila congress committee amadi party leaders singna saru yaduna lekhidraba ki thawaina mapugi khoya khada ingna chingna leirona minute ani 2 minute leptuna thongjaki Mifamadu District Congress Committee Kakchingi President E. Manglemba Amadi Block Congress Committee Kakchingi President KSS Iboholna preside tauki ngasigi mifam da saruk yakibasina lekhidrabagi imung manungi awabalsu saruk yarakli Nagaland gi Mon District ta Lanmigi Special Force singna chathakiba operation da naha taramari sikrabagi matung chayol amal leraga Khwaidi wangba tribal body amana armed forces ta cooperation pidaba hai na lokthokre Mon district ta dominate toriba Konjak Nagagi top body the Konjak union na wafam asi lokthokibani Konjak councils students natraga society amatana armed forces tagi any form of development packages natraga assistance lowai Mondis manungda military recruitment rally singchu toholoi haiba wafam Konjak union na lokthok kibani customary law honor nasu Indian military force ka lainar mari punamak tokadamani haiki thodok adugi nuai taba yani da phongdoktana gari singna amu firal thet kadabani Mon district ta kanamatana haraw nuai bigi tharum amata pangtoktana basu hairi Uttar Pradesh ki Lakhimpur Kheri da Lomi Singh hat khib adu soibedigi nati thawaina tawkhibani haiba wafam ama special investigation team na haikre case adu da Union Minister Ajay Misra gi machanipa Ashish Misra main accused oiribani thodoktu mi hanaba saru sinduna sathakibani hairi mathang chahi da pangthok kadaba assembly mikhal gi damak BJP government na sem saribani Ajay Misra gi damak tadi yamna sarwa wathok am oiribani Union Minister of State for Home Puriba Ajay Misra na jail da lerio machanipa Ashish Misra ga ngasi unaki Lakhimpur Kheri gi mihat aduna mikhal da yamna chawrba block amu oiriba Lomi Singbu yamna sawan ki hairi October 3 da Lomi Singna protest chathari da Ashish Misra na thauba gari SUV amna takhaibagi thokdokta journalist amaga Lomi mariga sikhi Madudagi hingsa thokibadagi BJP worker ani yauna miyoi amaga punna ahum sikibani yamna yangna thoba SUV amna Lomi Singh adu takhaibagi video thadorpadagi Lomi Singh adu hena sawanki Lakhimpur police na FIR ani file toki sikreb Lomi Singh imungna FIR amasu file tokibani hairi sanabagi pau Goa da sathariba Hero Indian Super League ki ngarang sanakiba Kunipan suba match ta Hyderabad FC na North East United FC bu manga amada maiti pikre League asi kunapan suba match ngasi numdang pung 3 makhai dagi Odisha FC ga Jamshedpur FC ga sanaba hukre hayeng December tang taram
मंगागी नुंदांग पुंग 3 मखाइदा मुंबई सिटी FC गा चेन्नईएन FC गा सानरगनी हौजी अरोइबदा मरोय पाव अमु हना पिजरी मणिपुर दा होके पुंग 23 दा नौना मियोय 13 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेनकी मियोय अनिना लाइफ असना लेखिद्रे पॉलिटिक्स तौर मी अदुना अमोट पत्तर पदगी पॉलिटिक्स पु मियाम अमोट पनि हाइरै बनी बॉम अमदी नोंगै मरु थमजिन लमबु यानिंदो फोंदोक्तना वाकप मिफम फंख्रे ngasigidamak tadi इमेज पाउदम पिजो मतंग असे लोसिनजरे मियाम अमुखाना खुरुमजरे।